بێگومان لەسەرم بابەتە پێویستمان بەرگرتنی زانیاری زیاترە و شۆڤەی بابەتەکە ئەویش لە ڕێی تەلەفونەوە باس لە شەڕ و ئاڵۆزیەکانی گەڕەکە کوردنشینەکانی حەلە بکەین کە میوانداری عەبدولوهاب خەلیل نوێنەری ئەنجومەنی سووریای دموکراتمان کردووە لە دیمەشق. ئەم کاتەتان باش بەڕێز عەبدولوهاب، ئێستا ڕەوشی گەڕەکە کوردنشینەکانی حەلەب چۆنە؟ هاوڵاتیان لە چ دۆخێکان؟ بله سلااو ڕێژوەرە بڕاستی هەرکەس دەزانی یانی ئەم نەجارە یەکەمی گێری سەر ئەم بێژن تاخە ئاشرەفیە شێخ مەقسوود تێکردن ji grûpên çekdar girêdayîn dewleta Tirkî hasil em karin bêjin rewş nebaş e aramiya insana li wir nebaş e jiyanek nebaş têkirin li wir û şer jî herî berdewam e ez bawerim yani ana divê demê de gerek ana meselên qenewatin hêwarê dest pê bike a herî giring ev e herkes ra ji wacibê xwe xelaqî wetanî انسانی خاصة اف دولên zûlhêz em bêjin meselan tehaluf yani Amerîka ego kesê xwedkirin xwediyê peymana dehêdarê îro gerek wacibê xwe xelaqî rabin hasil çavê me teva li wata xaye û em bihêvîne rewş lo berdewam neke li ser vî esasî em banga me ji her kesî me guhdar dike banga me civaka sivîl civaka netewî a dewletî her kes îro rolekê baş bilîze danûstandinek dîsê çêbi navbera Sûriya de li ser esasekî her kes êdin qebûl bike û êdî ev şer nima bîne Sûrî. بەڵێ باشە بەڕێز عەبدولوهاب هەڵوێستی کۆمەلگای نێودەوڵەتی لەبارەی ئەو ئاڵۆزەی کە لە حەلەب هەیە چۆنە؟ کەس بەدەنگ بانگوازەکەتانەوە هاتووە؟ براستی yani îro sêro ev şer qewmiye heta roja îro jî me mewqifekî cedî hîn nedîtiye hêviya me yê gev mewaqif piçekî zêde bibin û piçekî rastî çê bibe yani heta roja îro milletê Sûrî bi temenê nakokiyên dewletî datîne ji bo vêna dîs em dixwazin yani ev kesên di peymana dehêdarê de bûn wek Amerîka wek Ferensa heta Brîtanya gerek îro helwesta wana jî lo xurtir bibe ji ber îro rewşa insana xeterê de insanên Sûrî yani em nabêjin bes Kurd her kes îro rewşa xeterê de heger ev şer berdewam bike em zanin wê seraserên Sûriyê wê derbas bibe halat nû ew hala nû pir خطریا وینا سر هر کسی هیه وز باورم عملیات سیاسی جدی اقتصادی بش بولو ام بهوینه دیسه هر کس هر طرفی و گر سر ماسات دانوستاندنا سوری هیچ هەوڵێک لە نێوان ئێوە و حکوومەتی ڕاگوزەری سووریا هەیە بۆ وەستاندنی شەڕ؟ براسي انا وك مسدل ver الشامي براسي ام دانوستاندنا هر کسی یتکن بجهات ضامر یتکن منامن جشاندنش هر کسی ره جبو افشار راوسته حتى الجهات الرسميه ريغريداي حكومه الشامي رجي ما نامج وار ريكرنه وبراسي ام هول ددن جيرو چارسر بمساله وايدي بداوي بمساله شان باشە دوو ڕێکەوتن هەبوو لە نێوان هەسەدە و هەروەها دیمەشق یەکێکیان ئەوەی یەکی نیسان بوو و ئەوەی دیکەشیان دەی ئادار کە خۆی لە هەش خاڵە بینێتەوە بۆچی دۆخەکە گەیشتە ئەم حاڵەتەی ئێستا لە کاتێکا کە دوو ڕێکەوتن هەبوو ئەم شەڕ و پێکدادانان بۆ دروست بوو؟ بله يعني بوي تشتكي وك عادتك يجمره هر دماغ بيمانك تشد يا دانو صندنك تشد بن عباره هيزن سوريا ديمقراطيه عباره حكومه الشامي ايدي ام دبينن ديس ايريش دبن سرطاق اشرفيه الشيخ مقصود ته ومعنى دوله هن اقليمين نمستفادن جدان صندنا سوريا ره جبولو دخوازن اجندات خو برجونديه خوني خاص مثلا حلب تايبات جيبورن ويك جي دوله تركي برام اشكره بكين يعني براستي حتى رو جايرو دوله تركي رولك ايجابي نلسي دان صندنه ده ودخواز پیمانه ده اداري يعني نيسانه د حلب تايبات دخوازل گور اجندات خو والگور ام بيجن مصلحه و چاوا دخوازه بنابكه يادن جي دخوازه مصير كرد السوري جريده باتفاقيات خوني داخلي و دخوازه ازمات خوني داخلي بشنج دولت در و تایبت سوریه از باورم يعني ایرو دي سيجرك ملت السوري شيار بيج بيناره جرك ایرو ام اجندات و برجوديه خوني نتوي وين اجتماعي دين سر ماسا سوري تنه وقام قاربن رولك بليزن بجواكا سيفيل بيج احزاب سياسي بيج مساده بيج هر كسي بالسوري ده قام قاربن رولك باش بليزن يعني بيجن ايرو چارەسەری دریا پرچونارنایە دریا لشکری تنه چارەسەری گرک اجندات متنه وقت سوريا سر ماسبن وام براسي يعني اف تحديات للسرمه يعني بيجن روشا
اسرائيل ام بيجن سناكوكيا ويم تركيا غيرك يرو تاثير الهرم التواي نكن يجي ياد دوا براسي يعني هر حكومت الشامي وهزن سوريا ديمقراط قابك باش دانو صندنه ام دبينن او جروب دن عمشاتن حمزات باشە الحلبي بەڕێز عەبدولوەهاب تعليم باشە ما اخوات دقر باشە هیچ دەسوەردانێکی دەرەکی هەبوو لەو ڕێکەوتنانە چونکە یەکێک لە خاڵەکانی ڕێکەوتنی دەی ئادار ئەوە بوو کە بە تەواوەتی هەموو شەڕ و شۆڕێک لە سەرانسەری سووریا نەمێنێت. ئایا هیچ دەسوەردانێکی دەرەکی بۆ هۆکاری ئەوەی کە ئەم شەڕە دروست ببێت و مەترسی لەسەر ڕێکەوتنەکە هەیە، مەترسی لەسەر دانوستانەکانی پێشتر هەیە، ئیتر دانوستانی تر دێتە پێشەوە؟ بله معناه ام بيت بيجن هجر افشر بردوام بكل طاقه ام بيجن الاشرفيه الشيخ مقصود وهجر افشر بردوام بك خطريا فاري كتنا هاي قبل بيك خارج بقولوا ام بيجن يعني ام مناشده هر کسی که نامامج هر کسی له گره کیلو مداخله جدی بین کرن جبر هجر اف پیمانه ده اداره یا نیسان الحلبي هجر بيرو خاندم براسي وخطريا وناس سوري بتبايبه وهركز دزاني يعني يرو روشا كرداب تايبت نوك روشا ساحله نوك روشا درزياي الملي الجنوب جبار عمق يمني كردستاني هي جبار يرو حالات هي هرما باكورو جلات سوريا ده روجافاي كردستان ده او حالهان ايرو سراساسه كياتي افاكرن ام ناخوازن ام تكفن صراعات نافخويد براسي خطريا ونا پر هي هجره بركتن هاره بيمانا نيسان مد رنگه کیج رنگه بەڕێز عەبدولوەهاب ئەگەر گوێبیستی دەنگی منی من دوا پرسیار لە بەڕێز دەکەم ئەویش ئەمێ بزانم کورد ئەبێت چی بکە ئێستا دۆخی کورد دەبێت چۆن بێت لەبێت چی بکات و پلانی داهاتووتان چییە بۆ وەستاندنی ئەم شەڕە؟ بەڵێ ئێمە پێماوە بێ پەیوەندیمان لەگەڵ بەڕێز عەبدولوەهاب خەلیل نوێنەری ئەنجومەنی سووریای دیموکرات لە دیمەشق بچڕاو و وەڵامی دوا پرسیارمان لێ وەرنەگرت ئەگەر توانیمان جارێکی تر پەیوەندی پێوە ئەەکەین.